Welcome to Dolamara. Okay, let's see. Adi Mankelelo, Dolamara under Duabaguri constituency. Okay, lada bangke, lada bangke car pass and pongke. Lada bangke isi photo shoot adem lo bon to me lada bangke press media partner tum kachra tum atim tum anno. Lada stame isi stage lo lada kopi pine loan cepate lahai bong oi lamate hill jil lahai bang lada si cepate pon ponomon. Tum group pen ke bang inut ta pindeng sumpot khang ma be bon ta inut ka bi jamrong na ke dolo inut ba. Ke bang tim na bang ke deng kilbo achatai pusipo. Non ladak kupitong dubom ne seme ladak non lapu tu bang ke judge tumlo. Kapek kecepatan dulu sampai high for high cebak bom nih ho. Mate kupine ciput bon. Hajadikan ng ipatlang bonji, lagi, outdoor gaming cancels unit at Hinton. Isisidaan na kuhan, di ba ang bilang may napatangkong hirapot, ang sisi ang nang hujumay pagoder na, noon sa kuhan ilito, hajadikan na dahil may putot sa hirona, ilito marong naran, hajadikan ng ipatlang bonji, tirang hini dolan, alang ito. Non puram jira bangke hanging bridge do hada ju namla. Lada bangke non hachak ikan competition do bom. Hachak ikan cepate do bom lo lada bangke thank you bo achatai lo bangke. Hui, dak petibu, dak kurang ke? Dak lapte. Jadi ke film ini kujo. Tom. Hanging bridge. Itu lo dak sampai bike sampai lo dak si cihlalat por ciri nangju. Actually, dua abis pot ciri ini. Hanging bridge. Ling lang mati di. Hanging bridge binang ko athe lo dak langroi sme do kuson alangroi tong ki pulo ne chini dalo to ki klemang phir mi mian pin cho stame bike ha stame lada si teroi lo actually ni tum jat bethang ka bipindeng nang chimcho sedan athe patmi besme ni tum lapuson ni tum hawar sebenarnya cidur amat arbi kijang hape ben masih cam lablo lapa masih gimana kita long dalo pula da bangke next competition next kupiton cibai pun hala paling kaca practice lo pata lo bangke KCS unit tuhan pabuha padodim lo bon.
Stage ke tek oma ke ladang cojo ladang los teme ini feel extra biko lo ada open stage depan ke photo session photo shoot adim bison te angse lang mi jelang adim ba nampak ibu mah Hele, now nai. Tadak lomang ke reception committee tum se selo. Tadak jambili ya thong khodo lake ladak chitong KCS unit tum lo. KCS unit team forward pu tining ke chitong ke. Ini ke main stage bang ke lah lo bon. Tadak si kupitine ade the ha duma sambil ladak si program patudo. Tadak bang ke MLA numar moment lam ninje log lo. Pinahalang depan o mangke hem sinampung le thang hawar nilip lasi tapu hello ati mangke nilihin pen grade ponji out of 10 pen ke 6 lom an lo kadang so tim kini rangke so video box lan hello kan tolong bye bye see you